tai au ua le whaawina le pokalame masani wa lesi mo se oipo na yeia so lulu o vai aste tasi ai o le fiafianga o le loto le nei tai au fau ia ua mwhai ona whaavana mai le taimi o le whionga o le suipare mi o le tātou malo i Samoa le whionga ia Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio o totonga ma le talatalaina o nei vaenga tāua ia ua fo sit fio le tunu i le nei fo i tai au fau ma le nganga whaaloalo ia whaafelo i le whionga le suipare mi o le tātou malo tu taso Samoa na whionga Tuala nei tai au malo lava le soifua manuia ia fio mai ama sumai il tātou pokalame nei tai au fau ia whaatalo whatu tawai mo le nei avanoa i le masani ai whaatai mo le avanoa mo le walaau fo i le nei tai au moa i whaatalo whatu i le tātou atunu tupu mai e a meise le paia lao Samoa i New Zealand ia meise fo ia tama matutua tina matutua o e fo lo ngase le whale mai ia meise fo i mauta malawa whapena na mo mai le pokalame le nei tai au ia meise fo i le ngaluenga whaipea dai osi taulanga whawhiangainga si tātua tunu i Aotearoa malo le tāpuai, malo le tatalo malo le whaatuatua malo whaftai mo le nei tai au fau lau whionga le sui palimio le tātou malo lau whionga Tuala o leo wa maua o toi whaapopo le si sfulfaaso mo le tulanga i lockdown i Samoa lo si le fia o se tulanga le leilea o no le tulanga i eile a fianga o le tātou atunuu i le whamai nei tai ia masalo na ua maua le tulanga tonu na lewa iai o lewa toe whaapopo le tulanga fui le vavao se io i le aso lima o le masina fau e peitai na pia na saunoa le tamaitai palamia i le aso anafi ia a uma le vai aso mua ia na toi ilo fui lea ma toi vavaai i tulanga o lo iai whaanga solonga o ngaluenga a le soifua maloloina ia mai iai lava mafuanga walai o na o le kabineta i lea whaiunga ia i fuafua lava mwhaavai whaiunga whai i lunga le whautuanga e fo lo iai le agavaa ia po le tumai fo i tapenanga o mea whapinei ia o le mafuanga na tumai ai le whautuanga ia o lea na liu ai le pinangalo le kabineta na ia whaatino lo le tūlanga le vavao ai a ngai loa i le tūlanga o le tapenanga ia tau fiofi le pipisi atu le whaamai pe o le sinfia o lea wai te tonu o si o tātou atunu malo whaftai o le si vaenga na maua na alu le asia singa le whionga le palimia malo whionga fo le sui palimia ma Menstown Kabineta foi lea i maota ngase foi le mwhale mai tu malo te tasi o le polenga o le namba inisio la tunu foi o le ono a fia i pena sango le mule mo utou ia ona vai atu utou o lo utul foi ia wala whatu utai o le tātou sa fo i Samoa ia pena sango le mule vaenga mo utou Tuala ia pe o le o se vai teini mua lea ua tulai mai le tulanga o tonu le atunu. Ia sa kinangaro lava le palemia ia whapea hoi le kabineta e au pea o na aru le asisinga. Pea o na silafia. Ia le anganga lava lea o le tātou malo ina ia asiasia uma tulanga o lo ia hei le tulanga i tonu o nuu mafio anga. Mai iai ala ngona ia ua whai lava sina le whai tete te isi o te mai tai palemia o ia lava o lo tai bua i le asiasinga na matou whatimua. Mai tāwhitai le ia o lo maua pealonga saunga le mu, la vea pealonga soifua. E leo maua nisio i mātou le whaamai i te minei. Ma alo whaftai. O lea na maua lea soa na nafi po la matanga le vaso nei tuala wha mole o lea na te tala le vaenga lea o lo ngafa por komiti fo le NEOC ia lea vanoa le media on Zoom e whai ona fsota ia tuai o sa manole whai fo ona awai mātou nei le media i whafo mai o Samoa wha mole mwhalau te le lo vaenga lo tupu Samoa pia o lalo silfir ia o te loa o le silea la sanga le leitele wa o iai le vaenga o le New York o la tone o lo ngafa ma fuafuanga o whaaravelave whaafosei o la toko o la tō kaimua i tō laga uma whautuanga wa le tātou whamai o le ero te tununga o se vaenga le leifo i pe a tala atu mo o tō o lo whapena o na tapua i vai ma te talo mai mai o te loa foi o le tele foi o tangata o tātou atunu o le teimi nei o le whamai o lo maua mai fo i fautuanga mai ate o tou ina i New Zealand ia whapea fo i Australia maru mamau mai ele fautuina fo i le malu i New Zealand ai e au ngā fo i lo tou fautua mai ma mai le wha mawhanwhana
ia whapea foi o ni tūlanga wa o tōna o tō boi malai e tūlanga ole. Tūlanga le whamai. Ia o lava foi no tō silfia, ai le leitele le tūlanga lo iai. Kia whapea maua se matatala le tūlanga o sota inga. I lunga o le electroni po ala a sota inga i nei ona po ia wā foi le silfia no maru le tunu o lo whapea nana papa au ma fio i mau. Well, of after Tuala Tati Tilo Tono le Matanga Wengaleo available from Ministry of Customs and Revenue. O le asili potila tamai amese lava le malupipui o loa fo nei o le na mau pasia le palmenel tulanga le CT scan. O la fio fo le na taula mo tulanga le last tala tamai le tulanga famul mo le Tuala. O le taimi nei ia pe fo na silafia sa ia isina ke se senga sa tula mai le tulanga o tau fonga. Ma o le sa ngafa ma lo ofisa nei i le tau whailia i nei toi whamanino tūlanga sa iai le tau whonga i nei maua pia le ami tonu. Ia, bole si le fia i lewa mai o ta pena le potia le tato so tusi. Ia, o lea fwoi o maua so ta inga ma le ADP, ia ma tau wavala mai le tūlanga i tau na iai le tūlanga lea. Mai o leo lo o whatali, o watu natu nei le pepa le ka peneta, ia masona to ilo ilonga fai ia ona fai leo se fai unga ai mo le fia ia o se masini faata e tau tele mo le tapenanga ai mai se lava le puipuinga o kwala au fasaina o lo fapena no fi mai tonu le tunu ma o lo vai to apea le mtanga luenga le temi le i siatina o lo fa mboli ia po containers fo o lo fapena on au mai tonu le tatu watnu. Tuala le sima ngale te maua o lo ia tapena fo la ofenga le minister il tulanga le custom le ye le vaenga ta o le green lane po le lanu o le leina lanu me mata faina ta family no la winga o le vaenga o le leina le lanu me mata po le green lane ia pio se awala le ai fa te vave ai le amaina i fafo o loa mai tonu o le tiute o se awale fa go fie e fa tangai le tanga venga se fa momoli ia po se container fo e ave tua e au ma se siakina wa ma fai le matanga venga ona fa moina ia pe tel tunina le tangata fai business ona ina le fa momoli lea ma o tangata fo i wa ai la to fa momonga o ni tangata sa fa maoni ile au mai o lo bai fa fo i temi o tea o le tele lava o le sai vai o le atunu le tulanga o le green lane ia moni lava ia e pe ia ile na yaso po tau sanga o tuna ia sa ia lava ia mea sa fa ia ai o te minei talu mai na tulai mai le tatu fa malo le fainga malo e le o ia lava se tulanga o to ina ai le tatu mutanga luenga ile tulanga o green lane ia po ni masalonga fo i oni o lo fa penana au ina mai tono le atunu ia e au noa ma se siakina mo le silafia ia ele alofia ile tulaga o le togino tiute ia faapena foʻi lafoga o loa mai paulava le mea e loo faatinoina ia o le tulaga foʻi lele o le siakiina ae i lē faapea foʻi o le atuu pau pea ia o loa e mai tonu e ai lava teili ai le tulaga foʻi lele o le random siaki ia e lē faapea o loo faapena lava ona mai mamai lo itua e pai lava ma siaki ia pea silafia e le ofisa faatonsili ia o tatau o le siaki le container ia po le faamabuli foʻi. Okay. La fionga sipa mi al malo sa mo sem so san mai o le si issue na ma tu fanong tu tulanga le ia le fang whisky le vodka o te lo le na sitting ia ma va ya tu tele le malosi ma fia ia la to to fia va ngala ava malosi sa mo ona se tala tamai le tulanga fa mo le tu ala te vai ia o tele di fai tionga le atunu i fang malosi lo tau ma faina le atunu e ngao sia mai le spili ia po le vaila au lea o le ethanol. O lo ngausi lava nei ava malosi tolo Samoa. O lo iai foi fale ngausi ava malosi. Anisi foi o tangata o Samoa ai wa maua. O lo to tele lava o i latou o lo ngausi le ava ia o tangata o sainga. Ia po saina foi wa avea ma tangata o Samoa. Iai le ava malosi lea o le rover, i o le sami, o le oli, ia whapena foi maisi. Ai o lo fautua mai foi le faamasinoga e tau amua mai ale a fionga ia
Pui Clarence Nelson o le whaamasino, ia i sona taofi o awa malosi nei, o lo whaapea o na aafia ai le tele o tangata o le tātou atunu, o lo whaapea o na tau mawhai, e tu lai mai tūlanga fo ia o le whatupu whaalawelave, ia o le mautonu, ia o le tūlanga fo ile le wate ia wa whasi ufia whaamisa, ia e o lava i tūlanga tūngā o lo whaapena o na moli mauina pea e le tātou whaamisinonga, o le mafuanga la lea ua tuina mai ni whaitionga, aloa ia mai nisi fo e whaapaputonga i tono le tātou atunu, ma o lea la sa whaapena o na tāpena i ai le matanga luenga le nei, sila fia fo e o mai ia whaitionga nei, po le sai mai fo i le tātou atunu, ia o levan tāpena o le si le mea na wai tāpena i ai le matanga luenga ina utula i mai le tātou malo fau. O le tūlanga la o iai, ia pia le sila fia ina ua sa whaisu suenga, sa whaatu loa mafono whaato pe tope le komiti o lo pulea le avamalosi. Ia ma whapeda loa na whaatu waise komiti po se task force e baba ai toa i tūlanga po a fianga foi o tātou tangata i tūlai mai o tuenga nei ma ua i lalo o tātou whaalaputonga whaasayanisi po le SROS o la tau ia na whaia suenga o whangu ia ma tūlanga o le avamalosi lea sa maua i loa e le SROS ia le vaila au lea ona ua taua o le methanol i te tono o nisi whangu ma le mafuanga loa na ave loa le whaasalalaunga ia ma whapena o na longo ina loa ia tūlanga o le au ngausi ava o le atau fia le amaia i te tono le atunu o le tūlanga lea o le ethanol ia po le vaila au lea mo si te teimi le tu mau i le teimi la nei tawai ia o lo whaawau pia suenga le task force po le komiti whaatu lea le soa komiti a le avamalosi ia o lea foi ua anga i bai tūlanga o le tūlafono ia o tele lava le tūlafono e le o buli taia e le au ngosi avamalosi ma i le teimi nei o tātalanoa ia o toi tūna tuai le situsi le asoan lafi e whaidoa iai le au ngosi avamalosi ia tuina mai uma whaamatalanga o tūlanga uma e te tau o na lato usta ia e pei o ia inga i lalo le tūlafono o le avamalosi ia tu iai ma le fitu aso lea lai whaatari a uma le fitu aso e tuina mai e leo ausia mana o le tūlafono ia o le a whapena aloa na whaonga le marusianga o le komiti nei o le avamalosi ia e whaamuta ai le toe whaatinonga o le fausia po le ngausia o avamalosi tono o Samoa. Malo whaftai lau whionga tuala mo le whaamanirino nei vaenga ia a whafta ki malau lau nei teimal tai aolo o tala noa i le whionga le sui pali mi o le tātu malo i Samoa le whionga Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio nei vaenga tā ua ma whaamal malamal te lo vaenga mo tātou. Tuala se i ofisile tua whaamon mo le o le ACEO o la mtanga luenga le custom. O le ua ma ua te whaafo i lana ngā luenga ma tongi tupela na sala. O le vote ma ua lo whaafo pia suenga o se whainga mea tonu le lau whionga Tuala. Ia, pe ona sila fia wa pitu le valu masina sa whamalolo le tu mawai le sunga i le ACEO o le sui officer sili. Ia, o le umi foi lea sa whaatino ai suenga. Ina ua mai ala le valu masina sa tu ina mai loa le fautuanga a le pisasi i le kapeneta. Ia, le fautuanga tu ina mai ina ia ave se la patainga. Muli mo le ACO lea ia ma whaapea na tutongi langa sala e afe tāla. Ma o se whai unga na whai al kabineta i lunga lava o whautuanga sa whalaonlango i al kabineta ona o le pisasi sa ngawhai la tau ma le susuenga lea. Ai peitai, i o telefoi nisi o whaitio whaapea e leo le ese le fautuanga al pisasi ese le whai unga al kabineta i o le mea mua na e fia whaamanino. O le fautuanga tu ina mai al pisasi i o leana talia ma pasia ele kabineta. O le mea whai utu lai mai ua mai tonu lava le fautuanga le pisasi ai te tau i lava ma le mai a fo i o tol karate ale ri lea o le ACO lea. O lono winga la
e leo mawhai o na whainga ruenga le teimi nei ona ua maea lang kong karate. Lela ua mautino nei. Ia leo ua toi apalai mai ia ino na ngā ruenga. Ila na ngā ruenga. Ia leo toi whapena ai ona toi whaawina wha ngā solonga. Ia pe toi anga waa, pe le toi anga waa. Ile toi foi mai i ngā ruenga. Au teimi nei o lo tu tala le awa noa. Wai lava o lo fi apalai. Ia apalai mai ile awa noa lea. O le tūlanga foi la sa iai le ina ua maea le i whai unga le kāpeneta. Sa tūlai mai ai se tūlanga i tono le pisasi. Pe sa silingia foi e le li lea sa wha malolo. I le tūlanga foi o le whaatinonga le pisasi o le suesuenga. E ilonga langona ia ele i talawhia ngai ma muni ta ia le pisasi ia ala uma o le tūla fono. Sa tau o na uia ia ina ia fea pe ami tonu le suesuenga sa whaatinoina ia. Ia olo ia nei la sa na tusi olo botu ina mai ma fa ilo mai ilo ofisa ia e tal sanga mai ai se to sila le matanga ruenga ia ma ave foi se tu ala lo pisasi o la se tu langa pen sao ma mi tonu le tu langa su suenga sa fatino ina ia ale ai ia te lo foi la ia foi se tu langa foi le oni filtanga inga ina ia fa sa ni mea o le o fali o sa fali ton ma lo fa tsaino fionga tuala mo le fa mani no ne vai ngai a toilua ne fsilia fa mo le fsoson mai nei tai o fale tu wai fo in nei tono sa mo pela al fale le isa fa nga fal pui la so i vai me o le ta uon pui o fale nei lo fionga tuala fo le a mesa taimi o ye tanto la lo vai nga fa kolone ni fo o tunu o la lo silfia e ta uon le pui o fale tu wai nei pe wa ka nga sui a to ia fa fo ia te vai ia pe ua sila fia foi le atu i whaasaralonga sa whapena foi o na mato wasiesia le tūlanga lea. Na fio foi te vai tai panemia ma silsila iai ma whaafio foi tonu nei fale. Ia te vai ele nofo se panemia o Samoa tūlai o Savali se tūlou. Ia siasi fale whapenei o te loa e nganga lava o le tātou malo ele ise tūlanga televave o iai ni whaiunga mea whapenei. E whataua e le malo nei ia tūlanga uma. E silsila i le tāua fōi o le nei whale ia ai meise le nono winga. E au fōi la ia. E se fōi o whataua inga o le ngaso na mato o ai. I winga fōi mwhalangona sa maua i le pāu o le nei whale ia ma langona fōi le whaabanu mai o le tāua o le nei no fuanga o no mea fōi sa tutupu ai. O lo iai tala whaasolpito ia ma tala tustusia foi ia po ni susuenga foi sa whaatino lava i lalo o lea whale. Mai o lo iai whaamaumaunga e aon tato whaita wai ma tato malama ai ia o le whaasino ala lea o le mea na tato folau mai ai. Lea walai o na tato taunuu mai i se taunuunga wai ai le tato atunuu ia. So ma o se pine whaamanatu foi i tato mana tupea ma tato tau fiofi pea i tato fulaunga ma le tato soifuanga. Ia, sa whapena ona whiangai mo tato tua i la aso. Mai o lau wa ai, ia, o se nofuanga taua. I le au ngā ona whaatopitope ia i se whinangalo poi o le kāpeneta po le tato malo. Ia e ao ona tato au ili le winga ma le taua. E le matautia foi o le mana o le atua pe ona na iai le nei whale i mea sa tupu ai. Ia, le ua. O file mu Samoa ya kala nai le tau le magma mole an tola fa mole Anzac commemorations o le lua fe los from le lua o te loe le stanga ta sili on the tau on the facility le nai lo la fianga mal te lo ni sa tamali o le no e toro New Zealand Australia ma lo langi a to ta ua le aso te sanga uma lava o la no silfia e se swing o le te sanga a la fo le ta ua le aso te no Samoa fa mole o le aso dei te vai o le aso pa le malo dela mai fa manatu le aso lufu limo a pelila i tausanga uma pe o le silfia ia e fa manatu fo i New Zealand ma Australia ma Peletania ma tele o atunu o lalangi o se aso fo e vai ai le tau patibai o tangata si o tatou atunu mai e fa manatu le aso na mali wai taua po fita fo i taua mua lalangi ia sa fa pena
ona au ai ia nisi foi o alo whādau o Samoa, ia ma nisi foi o le Pasifika, ma o le whātaua lea, ia o le aso foi lea e whātasi uma mai lava sui o malo au whātasi whafo o lo whapena o na i mei Samoa, e whaali foi le lato tu whaaloalo, ia matuatu foi teu whibala au, ia mana tua i pea, ia tātou fita sa whapena au o iatu i taua. Mai ele ngata foi ia latou o mariliu, ia whapea foi latou sa whapea o na latou au auna ele tūlanga foi la leo tau singa le file mu, po le peacekeeping, ia pea ni fila fia. To tele tātou leo sa whatino ina nei au nanga o whapenao na toi foi mai Samoa o lo whapenao nei Samoa. Ia o to tele foi sa mwhai o na watu isi vaenga o le malo o patasi ma au nai i o mai lava ni te nei. Ia i lato nei e whataua langa sa iei lato i nofoanga sa tupu ai le mautonu le vesi ia pe o le tūlanga o lo tūne mai Ukraine ni nei vai tei. Ai tamai o le iei le nangona i nei tausanga o se tausanga ese o no tausanga nei o le ono sfuru e whamanatu ai le ono sfuru tausanga o le tuto tasi o si tato malo. Ma wei ele manatu i a tiao i a manisi voi o usu a min star. E aona tātou whataua, ia nisi foi o tātou tua tā whapena foi o na masaa le toto, ia ma whapena na whinau, i se saolotonga mo Samoa, i le tausanga lale nei, i le Anzac Day, ia o la whapena o na whai ei se tūlanga lo ia e amana ia i foi nisi sa la tou asaina le ngasua le tai au, ia o wale saolotonga ma le file mu leo o tātou ai nei vai taimi. Malo, lau whionga Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio le sui pale mio le tātou malo tu taso Samoa whaaftai tele lava mo le whaafno mai taimi mo le radio Samoa ne fo itai fo. Ia, wow. Manu ia le nei aso, ia whaapena fo stay safe, ma ia saunga le mu, ia lau whionga whaapena fo ia le tātou malo i le vai taimi o la whio le whaamai whaaftai tele lava mo le nei tai au. Whaaftai te vai, ia manu ia fo i whaafoanga si o tātou atuno, ia se fo ia. Le whionga ia Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio le sui pale mio le malo tu taso Samoa.